I just hope we're sounding in for you guys. Labula is also important. Kuna kwa hambana ngopfu between defense ta G1 Makamu, Mandla, defense ta Mr. Post, not defense ta Mayengani. Kuna kwa hambana kukulu swinene. This is the difference. Defense ta G1 Makamu. Defense ta G1 tifana na defense ta Mandla. Tambyela why. Na defense ta Mayengani tifana defense ta Mr. Post. Maybe ntakumandlela yo hlamusela kahle. So defense ta G1 na defense ta Mandla ta fana hi ndlela leyo. Kumbe mo rhanga ya mun rhanga hi vona lava two. Kuna mbuti lawa. Kuna mbuti lani. Yabuzo hlangana tinyoka kwala ke. There's a huge difference, man. Okay, this is interesting. Guys, msamanzi ka xifringomo. Abito wele tinyoka kwala ke. I don't know. I'm gonna try to be careful. I hope kure aninge Hello kuntuwa yini why ku ndaphela ni nga tshama ku kuna switulu guys ani switulu ku ri switulu swa yini la ni nga tshama ku ni le ka homu la guys le ka homu ka hisa guys again ka hisa so usha vona tshama ko ni tinga ra mi ngeni voni kahle what is that interesting shafana it's all dark. Okay, this side is not dark. Okay, taimaso. Defense ta G1 na defense ta B ta Mr. Post ta Minta ta Mandla ta fana ndlela lewa. Defense ta Mandla na G1 tifana mhaka ku defense ta vona va ri 2 I defense leta ta straight loko ze ishava kumbe yingisela music wa Makamu loko ze yingisela music wa G1 swula ku wa urhanda music wa G1 inge yingisela music wa G1 kinga urhanda music wa John aswikona swa ku if ku yingisela kinga urhanda asitalangi vanhu lava va landzelela ku G1 I vanhu lava dirhandaka so G1 ni nga swi veka hi ndlela leyiwani dina defense leta ta ntiyiso loko vona ti views ta kona I defense ta ntiyiso hi ndlela ya ku vanhu lava va nga vona swilo swa Jona I vanhu lava dirhandaka vanhu lava nga yingisela kumbe ku xava album ya Jona I vanhu lava dirhandaka leswaku he gets kasi swin'wana ka YouTube va nge it's a difference between the average view time average duration in view and views. Some people just click but they don't view. Some people view and then they view the video longer. So vanhu lava yingisela ku music wa G1 na Mandla va fana mhaka ku ri I defense ta ntiyiso. If G1 was just making videos, they were all going to watch his videos longer. Ava ngo to clicka va hinda. I hope mama ntwisisa kwalana. Ava nga click va hinda va clicka va vona sweswo. So those are true fans. Dina defense, dina valandeli va ntiyiso G1 na Mandla vana valandeli va ntiyiso. Vanhu lava landzelaka music wa Mandla va xava ti album letiyani. Va fana na valandeli va xinyori I valandeli va ntiyiso album ya kona yi xaviwa before yi huma what is this then loko ta ka Mr. Post na Mayengani va fana because va na defense ta mavunwa I kuma ku va ku Mr. Post humese album risimu ra kona ka YouTube ne va ku ti views ti la henhla le mara kuma ku va lava nga languta la a vola ku twa ku I te yini I chayisa njhani hayi ku vo n'wirhandza ni vola ku twa ku I chayisa njhani vola ku twa hi swona ku I chayisa njhani lava lava va yingisela swilo swa bini vo tala vola ku twa ku I chayisa swa njhani
a hi valandzeleri va ntiyiso that's why beni ku na video yin'wana xi nga xi vula leswaku ku na valandzeri ku na vaseketeri ene xona xi rhandza ngopfu vaseketeri because even if swi nga bi vaseketeri va seketela so vanhu lava va landzelelaka swilo swa Benny Mayengani vo tala a hi vaseketeri ko va valandzeri i vanhu lava va ngo ti landzelela njhe va lava ku twa ku swilo swa njhani which is different from G1 na Sunglen. Huge difference. I vala avola ku twa ku swilo swa njhani ni vo seketela because they love G1, they like G1 and swi endla kumaka va talanga mara I feel like it gets more value from those people who are following religiously ka swilo swa yena than ku va kuma vanhu lava va click va ku a swi bi va fika va click va lava ku twa ku va ku a swi bi it defines the G1 ta Mr Post na Benny teto mixisa xiso hayi ti-views ti le henhla mara who viewed vanhu lava nga viewa probably they were not really your fans, they just wanted to know, to hear ku ri swa chana va decide va a swi bi a swi bi i ti-fans leti nga kona leti ku nga na ku hambana between G1 Makamu, Sunglen, Mr Post na Benny Mayengani tukari va yelana vanhu valava so leswi loko mi byela swona ku ri a hi swi lemukeni laha handle loko kha hi phikizana hi ti-iTunes a hi hleketeni ku ri ku na valandzeri then ku na vaseketeri Mr Post na Benny vo vona valandzeri a va na vaseketeri ku va na vanhu lava va swi landzelelaka va lava ku twa ku i chehe yini mara kuma ku va tshevela Dingani David Mathebula ku va favor xinyori mara va yini va ya yingisela swilo swa Mr Post mara vo tala kuma ku vanhu lava landzelaka swilo swa G1 kumbe swa Sunglen i vanhu lava nga they are religious fans, they are fans through and through and I feel like those people are the ones who get value from their products or produce than kuma ti-clicks mara kuma ku a hi ti-fans ta wena a vola ku twa ku i te yini ntsena. That's what I wanted to say. Legere mina Nkanelo as doors ke tshwelekile nyora I'm testing totora salute mga titimeli